este live streaming iha programa dalia. Maluk sira iha dari idene ami sah maluk kita ho itene es Valentin nuda rekusuan nebe maka involve iha luta libertação nacional raido 21 este nebe maka durante iha ilaran hamut ho maluk Valentin sira iha ilaran i anes rekusuan contribui bah luta libertação nacional i iha lorong 20 de agosto idene ita se celebra loro Valentina. Também mal sira atau hatene kona historia envolvimento ekusuan iha ailaran hamutu ko Valentina sa iha luta libertação idene ita dali ho senhor Adelino kau ho naran kodigo sukut kanaleko lebe maka durante ne involve iha luta idene. Bom dia. Bom dia. Uisa novidade ita botnya. Dia tela mai be atau kuliah kona ba resistencia ita se kuliah ulukle husi politika Portugal ni ne ko mai ita atau libre ba tawa ba politika ba resistencia lebe ho historia nebe maka naruk uhin lorong ita atau celebra itania lorong Valentin lorong ide nebe maka historiku tebes va luta libertação nacional uin lorong ita liberta raido 21 este ita celebra tinan osanmen katinan lima nulu lorong Valentin existi raido be ita bela istibilka ba ita ne audiensi no publiku kona ba lorong historiku idane iha huhusine be no uhin lorong ita liberta ona popo husi funu no buat nebe maka saya nesan luta nebe maka atu liberta povo nene maka ita se continua luta livus de momento ita kota uluklai ita mau sini funu libertação helaran no husahu sini no uheloro ita ukunaseka. Okay, obrigado pela oportunidade. Antes atau tahu bahaya história dene how se uluk hani identidade how ni naran ada lidu kau how Moris iha aldeia na etona suku abane iha 15 de julho 1951. How escola formais, não formais, eu fui escola e how tama serviço e 69 e administração de curso 73 fui militar obrigatório Portugal nia how 73 Pero 74 e 25 de abril começa a Revolução dos Escravos de Portugal. Leve ihanabane político português de angkata por liberdade para províncias leve Portugal Picun, inclui Timor-Leste. Leve 20 de maio de 1974 política Portugal sira mai loke ona bama tene Timor oan sira atau nune sira bele halib an hamutu kode cria partidos políticos atau bele lori Timor Leste ne liberta Timor Leste ne husi kolonia ne poder no atau liberta mos povo ne husi halok at nebe povo sofre durante 450 anos colonista ho ita Timor. Então a me acompanha ela hau iha los palos mesmo hau iha tropa lara mai pe hau acompanha ela politik idane liu husi manual politik Fretilinian ami ba iha komite sentral iha Fretilinian Santa Cruz ami fote rascunho fote be rascunho be draft politik meniane per ang bele acompanha lala politik sirahutu hana sa iha nabade 20 de maio 1974 iha naba Moris ude ASDT, depois a ASDT de matéria barak ihlar, mas depois a ASDT ne sena peratan grupos partidos na SDT, Fretilin, Apodete, contra bens inaba. Inidat escolha nenia ideologia político esa atulori povo ne ba liberdade no esa tu liberta Timor ne husi kolone ne ukun. Inaba ne makawa acompanha to maiha 11 de setembro, Fretilin saya husi SDT ne ba fali dia partido rasi, ami acompanha tama ami iha draft ne la osawne sak maka kaya draft iha los fali iha na ba iha
Sadojo Mahuno, Sadojo Peter da Costa, ami tur hamutu le draft idane atu pele hili partido de remak bele atu liberta itne rai idane ho liberta pogo idane. Memaka ami escolha fretelin ami o sargentos barak, o forel barak, o be soldado praça sernemos barak. I ami mos conhece ami sargento forel chemaka la kuya pui ukuan akar kel fatin ho Portugal. Ami conhece hotu. Maybe ami he to politik sira halau ini dak niya dete halau ni politika purete halau ni politika feteli halau ni politika to 11 de agosto nebe amnia capitão comandante da companhia e los pat na capitão dele senhor Maria Escração e feta divin bot ni lain tambah ona oleh ba ami atu bele adere ba ihan movimento UDT maybe hau rasik amri khatang agusto dia dehan sene ita ser involve UDT bele ha force UDT atu bele puno asuri komunista kita hau tipnya kuliah hot hau utelema hau hatang dia komandante komunista ne may tam tu husita si maneka tu husita si feto ka may husne de baraka ituan ni hatang bahau de lai komunista ne may husi Portugal may jorna eruadet abe na iruade tema na iruade kita lo de compañía ina ba una sore na iruane ne lei internasional ne aturisa kalai ne be comandante de lai pronto chau la pue hela ni momento na ba sira começa hatu na bandeira Portugal e hello praik ni ano de agosto 1975 sira hobe tropa sira barbara e a companhia lá hatu bandeira Portugal kapitão dele makatundun Yere di pesamatnya atau saya paling udah tanya bandar, hau lah partisipa ya event itu bah, hau Amerika kita, tambah hau haten akompanya situasionnya kata buatnya sila olah dia, ada lagi tambah se halo ona ita timur atau musuh guerra civil ita timur atau malona, yang bane hau ambil kontak tuh yang bawah, jadi sira desne sira começa março may ona dili, may ona palpaso, ato vele halo movimento dia 11. Amin mantém. Dia 11 de agosto. Dia hanya agora da taupe. Nebe sira dia 11 de agosto sira halo movimento ona. Mas be ami companhia quartel general ho intendencia ho companhia banu ami la apoia. Sira haruka ami militar sira nebe apoia be UDT ni haruka tum kira toto ba ya kareta laran. Nebe kar kira hasoro ita de povo. Nebe sira começa halo movimento ni sira hanya sabe provocação ide ba politik sira bas ami no kelamian au mantém los palos acompanha situação na fatin au sargento de Santos cair ona mai castigo iha baucau Vitor da Costa mas mai cair ona castigo iha baucau lebe hau besa kena ba sira entrega be companhia ne halo de estado ba companhia ena ba kona ba administração kona ba buat tutu ena ba hau maka Ne momento ita voce militar português. Militar português. Saya acompanha na FATI. Cair ona politik sira ba castigo, politik sira be pro independência ne, pro independência ba castigo vocal. La pleo to 20 de agosto andro na fale ona de kata contra golpe ona ihatile. Contra golpe ona ihatile. Sira Comitê Central Fretilin começa a forma ona Valentin iha Aileu, iha Isermou, sira começa tambah hau iha akompanya na fate radio rakal iha akompanyane tambah hau elemento idamos iha hela be movimento UDT laran lebe iha informa buat tutut saya demak sira hal iha dilaran ami iha hela iha akompanya na Spanya lebe ami akompanya na fate to 20 de agosto contra golpe ona Amelia Sargento ida naran Pedro Santos yang dia responsable companhia ya massa hotel to ida ba fale to Los Palos começa a organizar Los Palos o Fores Valo pro independência sira Valo ba to fale na ba organizar para andele kontak fale ho tema sira bekar politiknya atbele halo de povo yo Los Palos ini la bele repot Indonesia dengan repot
kota politik. Então, ami contacto ho verissimo liurai bot iha Los Palos. Parne bele contacto ho liurai serne ya suku serne para be komunidade ne la bele akfodak ho halok serne para ita bele hakmatek. Birisumune na sa liuray Los Palos Los Palos, liurai Okay, Los Palos sim. ne niamak behan sa tirahili ni ana sa liurai bot ne ba verissimo Dias Quintas. Niamo sa saluta Liano sa be ana sa ema Lutanain, lutanain. Niamos matet be traição iha ocupação da modéstia. Deve ami consegue amang kan situação ena ba to sira husitili ba fale to ena ba makane foi bolo segunda linha sira vai cair kila mai avança mai to fronteira. ya frontera Fronteira mota ini si sira mai barreira ena ba segunda linha sira. Nat proyecto hau hatelget makapitang amel honi elemento sira usilore depois elemento sirne iha suku-suku ne baho tu ba participa kair tidak tiha frontera. Hebe ami hanya stabilitas perberling ami mantena fatin iha Los Palos. Ami hanya sami mos ituan tambah barak maka pe udah teh ona ba iha Palpaso. Sira mos começa halo golpe e contra golpe ne hoto sira tiru manu labele sira halai ona ma iha motai sai li ba iha. Semana ruadet sira sai li ona ba iha. Inane ikaw hinabane sir na komandante maka kapitan ling o sir lebet o planeador ni maka Francisco Xavier Lopez. Ne maka Flores sira saiba usu ajuda iha Indonesia tebele halo barreira o sir começa a avançar também invade Timor Leste ilegalmente. Entanto Valentin hinabane Barak, comandante Barak, envolve neva, incluímos con PR, presidente da República e neva, mas envolve sei comandante operacional sira a fronteira neva, comanda itali. Presidente da República atual na busota. si Ni mas comanda neva, o defende itali reino ho militar wan. To quando acontecimento ia valeu o jornalista será me foi retira o ida be bolo den Balifo 5 vale emak foi ni retira mai dil strada deve buat sira hotu passagem ami hatena hana sene tamba ami acompanha ami iha be animo atau acompanha tamba ami hakara kita ikuan ami lakoi buat selo ami mate kamur teke ikuan ya momento ne momento na maski momento ne vai itabot sumeknar iha militar Portugis gesnian maibe itene fuan nolaran hakarak ukun rasikan udar timur wan tambah uno antes de acontecer buat cerneho tu politik Portugal ne atuve pusik kita deskolonialisir ne koloniserne ami hatene on acompanha puno iha Mozambique Angola Guinea-Bissau ne ami hatene on ama acompanha saya dah masih rahala puno sira mo sakaraka uku ani então kita mo sakaraka uku ani ini itu bakonsel apoio político partido ne maka akara klore povo ne uku an e liberta povo ne tipo koloni ne uku ila ne maka ami ne hana sabet ligne jerais ba ani então ami ho sarjento sira na balu be akara uku ani ami ha grupo ida ami agora marak sarjento banu akara hello Portugal tama sirnia dividas po osan ami hareba ami divisa hareba ami osan misan hareba puesa ita ukuan pa ita dele hatene den puesa ita ukuan si partido ada sa ami karbe traf retelinian partido ne dihan kata ita si ukuan setelah plano ne tuir beluta ne tuir fase por fase debe ami kair ida ne kair ida ne fase ne puno ne iha frontera obrigação segunda linha só primeira linha mais fronteira mas sira como é uma força boa dudu ita na manafate dudu ita mai nafate to iha atabai iha desde novembro então por comitê central hansa comanda luta e traça uma plano atau halo proclamação unilateral da independência Timor Leste inimigo ataque ita mai to iha atabai ona Yes, ina ba halo barire ina ba? Komite Sentral dia organiza iha di laran hudi proklama be unilateral independensia ba 28 de novembro 1975. Ese proklama ona
Persira bela halo documentação, né? Atu bela lori sai valio. Antes kita sai abafado, anessa exemplo anessa iha Papua na ba, iha fati selsilip na ba Indonesia halo serne resistência abafatia. Ita la koi sai anessa ne. Ami acompanho hotu político suhusi comanda luta Komite Sentral niya. Ita sai proclamação para Italia, equipa lori Italia documentação proclamação unilateral, sai ba iha ONU. Lori ba iha ONU para entrega ina ba. Então, ada 4 de dezembro, equipa Nedun, Sifio Sior Dr. Alcatiri, Ramos Horta, o Sior Rosero Lovato, sila saída da Ona ba, o de documentação ba ya, o destino ba ONU. Ito loro entrega ONU. Ato hakara kanakol, kita proklama ONU. Ada ya de 4 de dezembro, 1965, sila loro ONU itania documentação, proclamação unilateral, loro destino vaya ONU. No entanto, Indonesia teníamos plano atau invade Timor-Leste dia 7 de dezembro 75. Kami força, kami dilarang kami resist semana ida. Depois kami recuava poho itni povo, organiza poho. Tuir orientações lebe comanda luta maka Komite Sentral Federal organiza para kami bela organiza povo na ihailan timbidehan kata forma base de apoio. Base de apoio le iha divisão setores. Setor leste, setor ponta leste, setor centro, centro-leste, centro-norte, centro-sul, fronteira norte, fronteira sul. Le iha divida con estrutura politika yang kita, estrutura militar yang kita. Yang nabane sira correna servicio ne organiza povo yang nabane durante tinan tolo. Ami iha resistência. Depois iha 77 ami husi ponta leste, mobiliza comunidade husi ponta leste, husi Vikete, husi Manatutu sirne, ami saiba ya Formatebian. Ya antes satu saiba na bane iha reação ikuan ida iha Leomar na bave ami matador politik sirne entrega bahau hau makabe toma conta sira iha su ia los palos iha suku ida naram suku kakabei masere hanaba to 76 março 76 to maio 77 mas foi inteiro sira sai balu lalu mai entrega iha komisario politika iha luru paten naran besi manas. Então ainda vai hau kaya hotu dado sa ba iha, ba? Hau continua mai material, tama iha força, companhia Soke. Companhia Soke iha material, iha companhia ne primeiro comandante ema ida naran Manuel da Costa Rusio Watulari, segundo comandante matus Sadau da Vidale, itulah. Ami hanaba começa treino itane soldado sira hodi hel, cerco aniquilamento inimigo niyan ba jadi apa itu material. Nel momento Indonesia. Indonesia. Kami Indonesia atau dari cerco ini belum ada resisten nama. So, yan ba começa ona hus setembro. Evade ne cerco aniquilamento sira militarnya Indonesia atau iya setembro 78. To ami la vele ona iha novembro 78 ne dun, 22 de novembro ami ruptura material ona ami tuan ona husi material. Ami fahemalo, valu hela ida kmal tona desa asa ema vike kuang ba fali vike ke ema los fali ema mantutu sila ba mantutu tamba atu halo funu tamba funu ba teras de gerilha precisa ema na de domina nia recursos naturais hor terreno. Tidak lama kita domina terreno, holian, kontaktus nih, ligações. Dan ami harus palas kami sudah los palas. Mas kita kusuan mesti Kami sakit kenapa? Ya be luta libertas los palas yang dari iha 79, 1979, ami começa a halar recentemente, ami militares yang dari população de forma núcleo iha na ba ito ba tede se hira maka iha menjadi kair kilat ni hira emang label kair kilat ni hira ito na ba ang komesa reorganizaan pati ida naram kole tenemos ami sino consecuencia o inimigo ami firmalo quase loro hat loro dime kole na ba ito bele la concede na ba mas después de
tiro malone han sabe inimigo fila babila ami continuan fatin reorganiza ami ema paheba pelotones sectores per andele domina terreno ya are los palos mejor los palos son ya su distritos nemat ini omar luru tutuala muru los palos rasi bebe ami hutu kolokaan atau basai comandante ho ini pessoalnya atau domina atau bele organiza itnya ema iya dilalarang kona ba telepono neman inimigo usa ini liman ay itanya anu ini nafatin do usaha yan naman ami organiza pero behetan apoyo ay moro sin comunidade itnya ema sira plano funcionario Indonesia ni de fornecer muro informaciones ropa valo ropa rumah analiza tay bailar liu organización clandestina ini ami Valentin mas tama ba organiza e vilalar hodi monta cerne estrutura hodi atau puesa inimigo bele la bele hatene itania fun o puesa o la bele descobre inimia contribuição de husi estafeta usibida sai ba inara ide ne Valentin mak ba organiza ne mak be hoto nenek metro 81 83 começaram a morir organização da resistência clandestina. Ini makuhin doron ya clandestina barbara ya itenya rain inclui oekusi ni hau mak betra torba ready mai oekusi ni husi itu estafeta Francisco Nela narang kiak nebe agora di estrutura sihane pati kita agradece basira, mesmo situação difícil mas sira consegue lure amne mensagem mai to é enclave atau bela soha tene ba itu maluk sirna be espírito nacionalismo bot atau bela halo serna estrutura sirna komisario Makassar Rojo dan oni estrutura toma bebe buat itu itane maluk ona ba resistência hau parte militar maluk sira estafeta mai organiza parte civil parte organização clandestina nemos contribuiva dalam ide makba Italia independencia total no Italia libertação patria kita sudah kuliah konabilita libertação povo tambah itu ia prosesu hela bebe ami Valentin maluk sira Valentin ini parece que ya au ya fatin eba ko yesido hanesa akau det ulukne ulu akau det cikit kerle ebe maluk sira na ba itala nega malu itala hatun malu contribui para kaituan itu hotu foto itania força foto itania matel okay liusi unidade iha momento neva ita celebra tinana limanulu existência Valentin iha raido Timor Leste liusi palavra unidade maka consegue hali bertimoroan sira neong ida larang ida atune luta ba Indonesia Korean husi nasaun razor sini ka koloniza sini be maka mai kono ita bot pelikuli tuan kono ba unidade di hati puni ba to uhin lorong ita kontrasa baluk sira sobreviventes buta na isira kita vele ihe tres partidos mai be ita sira defende lima unidad nasional sampai tempo untuk labana ita kair unidad nasional maka ita la distinto semak lormon semak lorsai semak universitas peta semak nasional semak uluk lakui ukua semak uluk kakar urlai unidad nasional tahu ita amu betul atau ita nui areba wed atau bele Indonesia ini minggu bosnya maka Indonesia bebe ni saiti ona agora nene ita luta ba desenvolvimento ba itinerai no ita tentamos atau liberta itu povo tama agora ita é processo de libertação do povo ulo kita kira kata libertar o povo agora povo mitlak ser hela ita tinan itla hatena orçamento do estado ne saiba liberta povo que mitlak ne porcento hirana nemak be povo agora hela ita nemak objetivo principal ba ita luta na Asia ita bel hareba halo det buat ita dihane noson na ita povo agora nene hela itne maluk sira iha pohona ba iha rongkos jado nene sirne umane atliu tongka koto tongka oen sira hela dia fua ida dihan libertar o povo
mahirap kita liberta po sila muris ihat quick life na ipo sila ato eskola na uwan difícil tete tama osan na iha ita hoto te sir hareba ita na estrategia objetivo bot lima ita ne para ita bela muris sa kamate tan sa ina magagora ne mamate ne uwan sila sa iba buka osan iha Australia estranjero na ba lore osan tama palimay ita mo o quick life sir uwan na bela sa iba tama sila niya sekolah mau labor. Jadi pues atau saya balu reliut precisa domina Inggris. I masih ada quick lecture doang. Lahat na sekolah to na ba. Wen sa sila bele moris ti. Ida ne mag ita ba itanya hanoin atau bele. Oh, servicio mutu ko governo attual atau uesa ita hareba itanya pubune atau bahasa sila secret life. Per sila mas bele moris ti. Per ita bele hamen problemas titik sila ne. Problema titik sila kami itong pubu. Moso iha kami iti pubu moris sa kiyak. Itniwan sila hari omale fati-fatin tama saya muris la dia campo de trabalho na iha afinal ita arona ema pesquisa iha nene iha fatuk pasimenti mos iha fatuk bahalo besimos iha fatuk bahalo kale rehen halo kale mos iha musa ita loka pabrik serne saya nesa campo de trabalho ba itniwan sila rasit precisa mobilije itu amatenek sir saya ba relio padahal itu mos iha campo de trabalho iha ela Mirai larat. Itni osan tasik timor na sufficienti at bele local campo de trabalho ihat mirai larat. Ita presidente ma companhia sirnebe at bele gere nasa fábrica cimento, fábrica desse, fábrica kalen. At gere hindi buat seluktan bele gere. Mas ona ba recursos, ito recursos helaw na ene, recursos matama. Umesa ito ukuan ne, ulo Portugal ne, matena kanara. Mas Indonesia may agora depois itu kuane agora materi levar que ser sai recurso itu bele usa atau bele desenvolve itu rai rasu importante maka orçamento tasik timor la bele hotune para bele local campo de trabalho iha itu ada rai lar sai fundo ba itania recurso ser moris akmate ya itu rai rasu ida ne makaulia hansa rekomendasi ida ba itu hoto sila khatene manusia corona dia fuai ne kari arona ba Halo tua per itaretok accompagna servizio hoitnya governo langsana agora kare tabne per bene hare liba idene hare liba recursos humanos ne per aproveita atau bahasa itu ya diklaik sira publik diklaik ya oh haliri hela tambah itu agora ya fase de libertação do povo los libertação ares rorais libertação do povo ares rorais ne benda mati mai be povo ne nak ihadian atau Korea dan ini promesa idene promesa na mas anila buat kita ami umo ser seat hela be mo siga toba ami buat ser hoto ser completa ode je volumi ne parita bene libertà ben temi kata libertà povo idene mak esperança usia idene mak esperança usia povo timor leste nebe muris nesa baru família muris baru dia kita hin prosesu idene hin promesa idene atau bele itu untuk muris dia masih lah muris dia kriu mai be itu muris normal hanesa ema bye hetan ha aihan dal todo loro idahan dal todo loro ida kita agradece unemos hetan osan uang rumah liu husi servicio sila $3 niya o liu servicio proyecto uang sirne pasir mas bele iha osan iha ter usa pasirnya umakai ida família ida niya muris loro ida nemak ita espera Ini makita mahira makita atua idane hala idane mak ami sira hanesa ema fununain hanesa ema veteran parte militar ami los kair pros kidetit ami ne dupla funsiona kata politik mus ami halar kair kidet atu plano oho inimigos ami halar hela nebe buat wa uha kuliah barakona kata ami hau iha los palos pais kuya siru ina bana tama iha gila larat ya emir no se tres contactame ami tama organiza itania comunidade henabato levantamento armada ya los palos hau henaba nebe buat toto laudia quando ita toto defende unidade nasional label defende di interesse politik ne partido ne simbol ide det saya escada para ita bela saya bakar ikune
Jere Zere le estado niane pa povo. povo ne Ah, dia. la belle zere fale le partire ne pa pune la dia. Zere le na ve che statuto si agora a che khele na vane kona va atu liberta povo ne. Idene ma tema hoto espera, em hoto to hein. Hein para be buat to. Oke, ita uhe loron ita iha ukun rasikan ona lorong Valentil nebe maka semono iha dia 20 de Agosto 2025 badala limunuru. Mensagem principal nudar es Guerrilla, es veterano nomos, es Valentil va itnia geração fungusira nebe maka dala rumo balu se escola balu karela serviço iha edifício governonia no seluksan atunne hoto iha serdadi nune continue luta ba libertação povo hanesan mehi nebe makuluk Valentil taona kata liberta pátria e o reloron tem que liberta povo. Oh. Oportunidade dia karak kode mensagem recomendação ba puan ser sekolah prepara amba atau ser recursos naturais recursos dia tidak ba abang berwa karena sang ini puan ser lebih ke saya funsionario serviço hanya semakin itu estado la tuir le estatuto rei hela ya ini fati serviço fati neba atau belala ujar atau objektif atau dia terpubune itu. Quando sei una macchina dello stadio, tutte le belle sei fare macchine di partito. Sei macchina dello stadio, tambah estatuto dello stadio niane, iha hela itu controllare. Le sira, le inan le wan iha hod controllare, per itu belle zere, tuir le sirne, hod liberta itu povo, liberta itania ares rurais, ares remotas. Fatene bem maka estrada sector, halaba estrada toba, per itu comunidade belle movimenta andia. Ma il obiettivo principale è libertar o povo ne makikita povo barak agora. Se Moris iha. Ita quando cidade barak mos se Moris ela iha bedu claro. Estrada mos cidade completa. Ma il itni maluk sire agora ato bet liberta pe klik like sire iha pohona bane. Ini bahare ita ba pasiar iha pohona bane itare umasir ne tongkat foto tongkat we. Ita makatu kolia kona ba ukunane mos ita sai mo edit. Tambah 25 anos ne ona liwona mo ita sida liberta be ema tongkat umane tongkat kutuk ho aine ita kolia ba uku an kolia ba ne kata haune kuno nain haune hanesan ita sai mo edit ona mo edit be bobone ne kata uku an sai de ani tur helane senere tur hane senere bit life Moris na fatin la iha de jeng bolmen iha mudansas ba amni Moris no oh sandet mo atu bagasta lor atu jaba iha umalaran hoto la iha tamba be proyek $3 ne la iha dasarai di ba masira ba dasarai mat iha osan bulan to maksimbe anu iha komunidad ne au suka governo atau delle loke servisu titik serne pasir mos bele eta posan modo dalla bara kitare emam komunidad kuda modo war emang lasosa tanto osan la circula osan la movimenta osan atu movimento precisa iha servisu barak proyecto que concerne barak. Iha para trabalho ba itania ba itne povo atve de Moris hadokan sira basira husi violencia acontece itne railaran idene maka esperança husi idene esperança es Valentil nebe maka ita esperança tambah ita hakar Moris hak mate kia pune hutona 25 anos ona ne ita ladiga anu enta atu amate tan itne ema kecuali mate tuir ni desastres naturais desastre careta ka transport mes desastre asa mate a o malunen para ona kita agora contribui para desenvolvimento contribui para agora itni pobole husi itlai ne husi de Moris usarne idane ature mata usamos ita nudar es Valentil itenia abel samba serviços nebe makalao iha ita botnya raido 20 leste especialmente iha ita botnya raio ekusi iha era ukun rasikan depois de ukun ane almost envolve iha funcionário público otata makne uhin hakulete ona nene objetivo geral ne makne
Sampai itu tinan-tinan ojene, tinan-tinan saibane, teser hone ni plano, hone ni alokasaun, ni tujuan. Itu teser implementasi ni. Labele ita halo plano ni ba dada osane saimai ba tujuan ide ba halo buat kita ba halo pada puja halo pada kecil. Ida memang itu be itu hakarnya Latin ona. Itu mila patria liberta povo. Ne Latin ona tambah. Agora itu liberta na patria liberta povo maka aluka salah osen lalu dia apa? Ida memang kita presiden hari di dia tidak para lebih halo Consejo suku Sernavan sira mat povo hiliti ona mos osan la iha atu halo gestão ini sukura laran rasit. Atu halo det buat kikon hotu dan osa estado governo la loka basira. Idane hotu teser hareba idane. Haula kritika governo itu hotu hamoskar governo. Maybe agora governo idane in haredi di akba. Wesa maka atu vele liberta dalan saida makuza atu vele liberta povo pitlaik ne. Idane. Último mensagem para ita punya povo liliu geração fui saya atu kan mitina vatu espírito falintilnian ia tempo na mehi akara kun rasikano o loron hetan kun rasikano o isa itene espírito lefon ruma vai itene jovem sira ba espírito nebe maka hus kela usia itene falintil ita bo tene be maka funda rai dane li usia falintil. Biasanya mah wansira coba itu di barak maka kora setelah heta servis, teser pasensi he. Nabele hanuin badak dehan katak be halo violence suin perbele governo bele aten lai. Organiza amba luri imni organisasi bahaturi ha governo persira uisa posir suba ini. Ida ne maka dalan ida nabe defende itali vida, defende mo itania população, defende mo itania sociedade hotu ia itnia rai liliu rai wekusi enclave kita teser moris tuiri ansene labele sai muturabo ane safati fatin atu malu atu tuta malu labele kita teser moris hakmate kita hen kita fiar kata kita organisaan kita bahatu itne organisasione itne pedir serne baia governo se po buat rumah liu se obras públicas ka liu se agricultura ka liu se educação nian ka liu se cualquier ministerio ida nabe que precisa tenaga atau serviço sira se atende imninya pedido serna lebele o inisiativa buat nabe que contra itania contra itania segurança contra segurança iten será apoio para com serviço pentel e suku mai to ia cidade serviço ho FFTL fronteiras labele super tamasai depois harete hoto compreende hoto mostra ko informa parte competente serviço ho FFTL serviço ho polícia de imigração serviço ho segurança internal iha kota kecamatan posto sira iha kota bot ekusilar para itu tumbuh sakmate itu dia kontribusi sama keamanan segurança. Ok, obrigado Barak para disponibilidade de tempo e tá bom tamalo que tem audiência ali você ambito lorong Valentil de maka ia barua ita celebra ia kusino mos ia rebot nasaong Timor Leste. Dia ka maluk sira idene maka nini norohon si programa dan dia estel ho itania es galeria es Valentil kusuan de maka durante ne involve ia luta libertação nasional uhiloro ita kunran rasikan no ita se celebra tinan 5 nulu existência Valentil ihara do Timor Leste e obrigado Barak pa ita bot tamba fahe ona informação rumah vai itene audiência si dia idane maka ninin obrigado Barak pa disponibilidade desculpa karikia durante ita dan dia iha lifum baluk ya ami foba ita ladung kone itania karak. Vamos por disculpa dia pembantu mereka boleh lihat karik. Ini havarak teba para buat channel autir ni dalam. Mai be agradece tamba depois leve uni tebota fosaine ne sebuah motivação dia pa geração fun atne
on hira kair ona ukun hetan fiar ona use estado tu ukun raidane tem que servir ho fuano larang Yeah. lori itania mehe nebe maka falentil sira kuda leleo o satu liberta pubu husiki akno mukit ya ukun rasikan. Yeah. Oke, idane maka nini norohan ya grande sebara pa ita bocera kompanyo na lesni ya programa dalinya. Dalintano. Oke. Kita paham alona.